Ke hlologetše mokgotsi wa ka wa kwa e re ko mmona wona jwalo. Mantwa e khale e karhi e famba kusukela u vuye ekaya a wu swi hleketi leswaku u fanele u rhanga u wisa nyana u nga se ya u ya n'wi vona. Wa rexa wa kwa gape le maoto a ka a baba yo. Ya u ta sungula rini ku ti lunghiselela test leya ya maths u yi tsalaka hi Monday? Ke tlo studiša the night before the test. I nge wa tlanga? No, ke serious Randzu, nna gale ke dira so wena ke no phasa. Hi vulavula hi maths laniwani swo lava u sungula ku practice hikuva u ngona feyila. Randzu e tšwa tabeng tša ka hle e re lebile ko hlapa ke tle ke kgone ya rumong ya Lulu. My love, ke a leboga go dumetse go tla mo roomong yaka. So ka thabela eng sa gonwa? Lulu wa tseba nna tabe ya gore re gausi le rumo ya Mantwa ga e ntshware gabotse gape a ka tsena ka mo anytime. Maja ke lokile le badi ga e kgonagale gore Mantwa ka itatlhela ka moki. So o re o ka thabela eng sa gonwa? Lulu o ka re o thoma go ba comfortable ka mo relationshiping o ka re o thoma go lebala gore o side chick yaka. Ke nagana gore ke dirile mistake ka go tla ka mo. Maja gane o nyaka o reng? Gane Floma o bone gore nna ke a leka gore ke go thabiše. Mpotše mo ke eng se le gore Mantwa o naso se special se le gore na ke na sone? Lulu gabotse nna ke nyaka go sepela ke na le that feeling ya gore Mantwa a ka tsena ka mo a tla re hwetša. Yane kore wa kgona go sentša motho letšatši. Lulu ke a sepela. Mantwa i le ku hlambeni u nge ni teka nkarhi loyiwani ku va ni swi endla u ta ni khensa ka rin'wana ra masiku ni endla leswi ku va ni sirhelela yena. Ke mang bjale batho ba ba lapiša wa tseba? Randzu bjale o nyaka eng mo? U munghana wa njhani wena? Randzu we ge o na le taba o bolele ke nyako ba busy nna. Lulu ni ku vonini wena u ri na Maja mi karhi mi nghena kamareni ya wena mi khomane na hi mavoko ku humelela yini ka n'wina mi ri vambirhi? O ska ntina wena ke re o nyaka eng mo? Lulu u le kwini Maja u le kamareni ya yena? Motho wa modimo Maja a go ka mo. A ni ku tshembi wena a wu munghana wa kahle kahle ne a wu kahle for Mantwa. Sesi we ke rile ga ona Maja ka mo roomong ye yaka o kana ba tsena wa checka. Maja o boile mone ngompotše mo pholoni ya ka o lle mane. Mother, I'm going through a lot. Wena ka mo mpotša ka dipholoni. Monna taba tšeo tša marato a ke litsene ke re o mpotše mo paloni ya ka e lle ke ene ke mane nako mane. Come on Mother man ka gore re ngathile nnyane. Monna o se ka mpotša gore o ngwašile thoko monna wena ke nyako go tshwara tša ona jaaka monna. Ka mo tlogela go bušwa ke dijo man dijo ke tšhila tša meno. Maja wena a ke nyako tshwana le wona ka leface mfetso e nko o tuele tša ona jaaka o re toele a ke bona o selile blessa ya banyana o jaba tšhelete wa go fa banyana. Ya hey Mother ka go kwele nka hlwekisa tša dijo tša gago. Bona Maja a ke nyako gore tša gore jaaka re mfelele a rakgwedi o koša a ke nyako o tshwenye ya rakgwedi so kopela wena o kgawane le tša ona jaaka mfetho. Motho wa modimo ke re ke go kwele hle. Wena Randzu wa phapha sis o ka Maja gana ka mo? Na swi vona leswaku a nga kona laniwani kambe ni mi vonini mi karhi mi nghena a roomini ya wena. Wena Miguel, ke re Maja na tlile ka matlo tša dinoutu tša gae tša mmetse o rile o di tšea fela a tsamaya. Na swi tiva leswaku xi kona xi nga ku humeleleni ka n'wi vambirhi a ni ku tshembi wena. Ga ke na taba le gore o nagana eng. Ni ta xi tumbeta xihundla lexa wena xo thyaka lexi ku va ni sirhelela mzala wa mina kambe wena ni lava leswaku u fambela kule na Maja. Hao ke rile ga ona se se diregang magareng ga ka le Maja. Ni va tiva kahle vanhwanyana vo fana na wena a mi chavi ku vavisa vanhu lava mi va rhandzaka. Randzu ke gopela re o tswe ka mo roomong yaka before ntina. Nna e ngompotše mo wa o buile ka pela.
eish monna ka mosko a botsiša wa tseba e be ke feela guilty mola ke le ka kwa roomong ya Lulu ke re e be ke palela le ke go relaxa go no re ke khokhe moya nje bona maja a ba o simple o tšhithela motho o mo ratane ebile ka best friend yawe eish monna ka mo go bolela nnete ke rata Mantwa go feta Lulu basetsana ba go tshwana le bo Lulu ga ba shapo e ne o bona nto e a e dirago best friend ya gago bona mfethu nna ke beng ke tšhaba o boja mara ntho o ediano a Lulu a ke e rate monna gape nna ngwana yola a se gore ke a morata ke no ba ke išitse ke last mola ga gagwe gape ngwanola ke e mmotse kamo ke a tseba gore Lulu o a fisa mfanaka ke a tseba e mon o ra jwang gore wa fisha man e seng gore o nyaka Lulu mon ke wena mona o gore bona ga o nyaka basedi ba kae o nyaka o sha kae mona enge o re siele le borena mona re nyaka di-girlfriend mo a jwale ka moka re o tlo mpora ke rate mekgwa ya gago nna ke re a ona motho wa motho motlhoko wa modimo e Lulu le nna ke a monyaka e monna ka moskwante ka tumelo man nna wena girlfriend ya go ke Mantwa e Lulu le ena re ka monyaka re ya mo jia Ranzuwe o tswa kae gane a ni fambeni ku ni ya birisa nhloko ya mina hi moya ku na lexi u xi lavaka ka mina no ke nyaka go tsamaya ke roomong ya Lulu okay u nga famba wa tseba ke be ke tenegile ge Majare wa tsamaya ke sa nyake a tsamaya mara no gona ke a mo leboga ge nkebe setlela se la ba re ke Ranzuwe a re kry-ile ka mo mara ne ro explaina ra reng tsena lebati le bulegile mogwera gape o buile ka pele wa nkwa nna ne ke re gane me e butlobo ya Monday ke buile ka lebaka la mama e ba swantse o rae legong so bommago ba dumetse go o fa tšheletela o itse re tlo mpha yona ka Mantaga okay chomi ya ka ya tlhogo ya kgomo wa tseba my friend ke gopotse boyfriend yaka o ra Majaola wa gago o mo sexy ke bolela ka Maja wa tseba lerato la ka le Maja ke la nnete Lulu motho yola ke re wa nrata a ke tshepe gore a ka tsogang kušitse bohloko yane ene o bona la le boyfriend ya go se cheat wa tsa le nna sometimes ke a duma gore nkebe ke na le boyfriend ya go tshwana le ena wa tseba ke re lebile be ke re ke ya moetela ka kwa ba re batswadi ba gago ba mothef so ko mmona ka moswana ya o tla mmona tomorrow Mantwa wa tseba o tlile ka nako e wrong ne ntse ke le busy ke itukišetša go ya mola library o nyaka go practice mmetsa kere ya gape re a ngwala ka Monday e re nna ke roomong e be ke tloelo ene kwa library go no bo gore a ke kgone go studisha kwa ntshe a ona bothata my friend re tla bonana tomorrow se se ra gore ka mo boditše Mantwa maaka a re Maja sepetse le batswadi ba gagwe ene ke a tseba gore setlela sela ba reng ke Mantwa se ka sekwa roomong ya bo Maja today I think gore ke chance e sharp no ya gore ke go spenda nako le Maja wa ka yes e re ke roomong ya Maja no Mantwa u vuye hi ku hatlisa ka swilo yini Lulu ya library so e be ke sa nyake go mo šitiša why i nga vhakeli Maja Maja a gona roomong ya gagwe Maja ile resi ya yena ni n'wi vone a ri na kamo leswiya a ni ya xava xinkwa okay e re ke mo text gone jwale ke mmotse gore ke tla roomong ya gagwe ke sa tswa go receive text from Mantwa o re o tla mo roomong yaka wa tseba gore ebe ke mogopotse ebile ke fela pelo ya go mmona ke mang ya kokotang mo lebating motho wa modimo ke atla ke sa kaka e re ke emele Maja a tla a bule lebadile ke tle ke mmethe ka surprise
Lulu o nyaka eng mo reseng ya bomaja le gona wa o eme le bating la room ya maja